Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Jai Kadha Pai Nang Mo! Pai Nang! Pai Nang! Jai Kadha Pai Nang Mo! Pai Nang! Pai Nang! Six to long live! Long live! Long live! Six to long live! Long live! Long live! Jai Kadha Pai Nang Mo! Pai Nang! Pai Nang! Six to long live! Long live! Long live! No Namaste! No race! No race! No race! No Namaste! No race! No race! Jai Kadha long live! Long live! Long live! Jai Kadha long live! Long live! Long live! APHC long live! Long live! Long live! APHC long live! Long live! Long live! APHC long live! Long live! Long live! Jai Kadha Pai Nang Mo! Pai Nang! Pai Nang! Jai Kadha Pai Nang Mo! Pai Nang! Pai Nang! No Namaste! No race! No race! No race! England ke dua pandang mo pandang ke dua pandang ke dua pandang dan Pai Nang Mo ke dua pasang mo sar bholo bol pinang mo pinang Jai Kadha long live long live long live ke dua long live long live long live
program cái này có mai em thu cái cari dia fancy mai em thu fan ini là microphone ở bàn kỹ thuật có arang lihi tân si mai cari fan có ini tum akehai ini tum ex candidate lo Mondor Singh kita hai arang lihi fancy ini lah microphone bàn kỹ thuật có mai ka cari fan dia arang lihi fancy ini lah apa kỹ thuật lo Halo, waduh. Aduh kami order dari aduh kami hong itu cuma kami tadi masih cuma di luar loh. Tapi ini aja tong. Aktif kan cuma order dari dia tu. Aduh itu kami Kebang si patuk paturo parpik lo la tipiri ina na por pe itu hong prong apa atu mi tu long bang lo la tipiri tu non mai ni ken borong na la tipiri je prang atu mai ki chen tipiri on dia pali prang itu kisi presiden ex candidate Mondor Singh Sigel Bote ala ni dokte la to mai jawaban lo ini adalah kondisi keluar Bangkuri. Itu sih, maksudnya ini program orang ini pasti kejutan dengan mereka cari yang melibat orang yang tidak posisi. Jadi itu ni lah so mereka cari yang kejutan dengan jadi non mereka orang pasti ini non. Asal apa pernah orang repin pen non mereka ini tu apa ada dokter posisi non mereka ini kepasti ni. Sekali pajini ke campaign ke Christian secretary. Kalau lepas tu, apa yang kami ambil pajini je pun apa tu?